Дәл қазір біз әкімшілікке аратырмыз 8 наурыздың құрметіне. Бізді құттықтайды. Қысқасы біз басқа әріптестерді күтіп тұрмыз әкімшілікке кірер кезде. Бірде айтасыздар ма? Қот түсірейін ба? Сядь вас, можно? Кое-что. А что скажете? Бізді бүгін облыс әкімдігінде құттықтайтын болады. Надеемся, жақсы сыйлық береді десей. Даша, что скажете? Мы так долго работали. Вот видно. Мы болели. Да. И болеем до сих пор. И болеем. Они синхронно кашляют, кстати. Келе қалады ғой біздікі. Вот, жұмыс істегеніміз ақталу керек қой шамалы болса да. Қайта шүкір бізді шақырып осылай құттықтайды деп жатқанына. Да, біз құрмет танытып отыр бізге, түсініп тұрсыңдар ма? Әжеке, сіз түсіруге бола ма? Давай, сіз не айтасыз? Телефонный эмоция отыр Әжеке. Келе жатқан мейрамдарың құтты болсын, қыздар. Не айтайын тағы? Не айтқыңыз келеді айта беріңіз. Спасибо, Дашка. Кетті ғой, ешкіммен сөйлеспейсің. Жаңа лезгинка берейін. Ай-бай. Бәлкім олар кеқ қалар енді. Мүмкін. Мына жерде кішкене бірде астадық, кажется. Құттықтау рәсімі, сондықтан біз пунктуалды адамдар ретінде ертерек келіп алып, күтіп отқан жайымыз бар. Ана жақта әріптестерім әңгіме дүкен құрып отыр бір кісімен. А мен отошла, чтобы заснять что-то. Я. Орынды шашып Кимеген дұрыс болдан сыршқырды. Кият болады. Айган басы кетті. Ой, оказывается, башка работает. Вообще у меня башка хорошо, просто скромничаю. Распаковка чек. Не знаем, как. Қайда барамыз? Монамиға ма? Благодарный. Да? Да, тут косметика есть. Еще косметика? Ну, у меня косметика есть. Можно просто дополнительно купить. Посмотрим. Көңіл, я? Әйел адамға көңіл керек қой, көңіл. Бізге бір түрлі қарайды ма? Аны кек қалдық тура алдымызда. Біз бірден Прагадан саттар қарайын деп жатырмыз. Өйткені сертификат Прага. Айдына, мен токсиксін қиып істеймін бұл жерді. Заттарға. Сәңіз тыңдап қару көкше, черный юмордан. Прага. Хрусталь. Осы жерден, короче, немен аламыз. Короче, 7 теңгеге бір кесе аламыз деп үміттеніп тұрмыз. Ойбай, кесе де ала алмайсың ғой. Қарасаң 38 мыңнан басталады. 28 мыңнан басталады. Ну, это же хрусталь. Оригинал. А кто придумал, какой гений придумал Прагадан 7 мыңға сертификат? Анау қыз қанша ма? 9 бір бәле. Калибри дейді. 6680. Қалып берейін ба біреуге? 6680. Калибри аламын да мен. Басқа не аламын? Брелок жемчужина дейді 7200. У нас купон. Әдемі екен. Мына жер мен тәтелерімнің, наверное, это мой рай дейтін жер ғой. Тәтелерім бар осындай хрусталь, ыдыс-аяқ. Даже менің мамам да айтпақшы, кстати говоря. Ыдыс-аяққа кірпияз ұнатады. Сапалы дүниені алғанын ұнатады. Как бы скромно звучал. Мән, оконның темасы. Айдына. Тура оконны. Оконға түсір жүрейік. Түсір жүрсейші. Әжеке, не қарап атсыздар, не аласыздар? Кисюшка. Сен бір өз жетмін. Маленькую сумму. Вы, покажи, там стоят на этой полочке несколько. Не надо уже. Не надо, давайте что-нибудь такое. Салатница, типа такой.
А это что вы сделали только что? А? Это проверили таким Да. образом? Стевай там. Креманки еще называют? Как раз варенье, там, мороженое. Міне Айекен алған дүниесі. Мен как будто вашу юбку снимаю, хотя пакетті түсіріп жатырмын да. Енді цумға келдік. Обедті осы жерден ішіп жатыр әріптестер. Екі тәтем Прагадан заттар алды. Қыздар-ай, қиылған қасың қандай. Шашақ салдым дедім. Ана үйде не алға болады? Мен анда шампунь алғам. Бесін бірдемеге, плюс еще маскаға, ой, не маслаға штук. Сегізінші март, 8 мартымен бірақ жұмыс күтпейді. Жұмыс күні жалғасып жатыр. Сондықтан let's go. Взрослая жизнь чек. Надо деньги зарабатывать. Да, девочки? Что это ignore? Эйга, не все тебе, не все тебе. Ау? Не все тебе. Не все тебе? Да. Это что? Ну не все же время нам соглашаться с тобой. А, в таком смысле. А вы не согласны, что ли, со мной? А что ты говорила там? Он там еще не все тебе, блин, говорит. Я говорю, типа, праздник праздником, но работа продолжается. Взрослая жизнь чек, говорю. Будни взрослого человека. Хоть и праздник, но надо работать, детки. Надо деньги зарабатывать. Быть независимый, классный, умный и суперской. Да, Дашка? Да. В этот раз ты согласна со мной? В этот раз я согласна. Для этого надо трудиться, деточки мои дорогие. Такое Ты мандайте. просто расшифровала подробнее все. А. Вот с подробностями хорошо. А, тогда ты согласна. С разъяснениями, А, да. с переводом еще желательно. Вот приятного аппетита, Дашка. О, басалам ютубқа. Қалай саған? Видео бұл? Куда түсуші? Жіберіп жатырсың ғой. Жүйелі атсын деген. Электро ғой. Интернет жөнінде. Мен тикток скачать етіп, мен ролик видео түсіретін. Чё так темно? Завоевать. Классная погода, что сидишь ты дома, погуляй, погуляем. Пойдем с тобой в кино, куплю я эскимо и погуляем. Возле дома твоего, зову тебя гулять, я лишь только твое сердце хочу завоевать. Я возле дома твоего, зову тебя гулять, я лишь только твое сердце хочу завоевать. Мне так хочется сказать, девочка, стоп, не надо путать шалахов с комбаном. А шашлычный да тыңдайтын мынандай вайптағы ше. Мот жаңа өлең қойшы, күшті өлең. Мурашка. Жоқ олай емес. Андай әйеліне арнаған. Взять не нужен. Простой место. Ақса сен СДВГ ма? О боже.
Оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағып таппай қалып нананы. Ай ай ай. Қой қарымға кетті. Мен TikTok скачала қаранда. TikTok загрузилась. Yanında olsa, madem ya 11 Kasım. Из 90. Сегодня вечером полно пати. Қарреп оқимыз достар. Мен қазақпын мынтірілген жүргегімде таныстымын тілімен жылағанда жүрегім күн тұталып қуанғанда күлкімнен тінтірілген руым көп солардың ақтанында көзім бар солардың қақпарындай оқылар хаттарындай тін таптарындай мен азындап адамзат адамзат сөздерін ұмытқаным жоқ ма? Жер керек, жалау керек, қайратты бір бопты бір. Мен қазақпын мұныр қатуш мұнтырылген елім бар, жерім бар. Бұлғым десем мен қазақпын мұныр мұнтырылген көк бар, туым бар, елім бар, жерім бар. Шіркін япырмай. Аксеси, без ДВГ, ты знаешь об этом? Қойғаларыңға кетті! Мәрмәні тұрмайды, сол өмір сәт есінде қалмайды. Нормально. Вот попигеном! Нет! Момент упускать из вида! Момент упускать из вида! Кстати, не тойские эти включаешь. Давай. Нашка, танцуй! Ой, ты вот! Танцевал! Haydi girmeyelim. Tiri. Давай, давай. Tırnağın gibi tırnağın. Bulan, Aydan'a karnıma at. Taң atar Aydan'a. Kalamay sikletiyle. Жайсыз сұрайым. Материал шағда енгелдейме. Өздейдім бе байдың қызы Айдана. Баласын жайғана. Бәріміз
Айда, Амиля. Күшті. Балар жоқ. Не даусың енді ма? Девочки, давайте танцуем все вместе. Мои суржипинды. Совет даусың ай. Нам кетпей тұрды. Яғасына ютуб болушы. Танцуем все вместе. Билеси өзінде, диджей. Диджей не танцует. Диджей управляет публикой, дедись. Давайте, девочки, давайте все вместе. Дашка, давай! Молодец, Дашка. Ай-яй-яй. Классно. Давайте, дальше продолжаем все вместе. Молодец, Ой, молодец. Молодцы. Продолжаем. Ана, еще қасына екі қыз деді ғой. Ақсайсың, зарядкаға билет етін тәтелер оларды. Давай, утро, девочки, все вместе. Руки, ноги вместе. Давай, держать. Продолжаем в том же духе. Давайте, девочки. Білмеймін, мынаны ғана білем. Аиша. Сезімім сен шекер, махаббатым маған біріндеші. Деймін дау, насып өтсем, дау. Капец, у вас тут секта, у вас в соседнем кабинете слышно. Золотой. Ақсай сен СДВГ ма? Так ансатындайып та? Sürmedim bedi, kümedim bedi, ölgelim bedi, soramayım seni, unuttum vadet. Bismillah. Neden YouTube kasam keç var? Vadet, Can yoktu. Canımdan bir sonra, bir kadar sonra. Kayda. Ақсай я пашамай тақасап тасаш. Солғы. Что СДВ? Нұртас, Ирина Кайрат. Мен айға атылап деп қалдым. Ақсай, я мен видео түсіріп. Мен көп нәрсе қиям шейінді видеода. Шықпайсың, неге? Sen gözümce olmadın, vakıttan bana. Elden oraya saldım, gözümü ara. Kalır baykamanadım, jürük turladım. Танцуй, поцелуй, французский, ночь, клуб, поцелуй, французский, бой, танцуй, поцелуй, французский, ночь, танцуй. Seni siyah. Маған әр гүлмен күш топтыр. Жаңа өлеңді күштай бермедік қой. Даша, все хорошо? Ғой саған. Я. Күшті білемін сразу.
скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь тебе навечно, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь тебе навечно, до скорой встречи. До скорой встречи. Короче говоря, что стать? Сен ютуб на өлең күшті тосын түсіріп. Дашка будет петь? Ты знаешь? Знает я. Она говорит. Тут и там давай. Пусть говорят, что редко видимся с тобой. Ты со мной, ты со мной. Пусть говорят, что мы нам быть вдвоем. Люди твердят об одном, но я это ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам.